wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala wamuhle ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala ngiyakuthanda ngithanda ngothando lakudala thatha ngothando lami 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 ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngothando lakudala ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho ngithanda ngalendlela yomkhulu akamakaze athanda ngayo ugogo wakho thatha ngothando lami ngithanda ngothando lakudala Sanibonani bafowethu, uduma kahle lo maphathe fika ngengoma yakhe. Uthi ukusibonisa ngone isigwenya emkhonto njengedela lokho. Bathi kulahleka kweso ukuze entombini. Kulahleka kweshima nokuza komakhelwane. Bafowethu ngimibingelela nje ngimlethele umsebenzi omusha obaduma kahle. Uzophuma futhi phansi kwa inkampani kaduma kahle entertainment. Umsebenzi wakhona ke EP. EP ke abaningi abathi ukuthi yini lokho. EP izingoma ezingaphezulu kweyodwa ezingaphansi kwezinhlanu. Sikwenze lokho ngesimo sokuthi ke sibhekene nale corona virus esibhekene nayo, so asifuna ukuthi thina sesikhipha umsebenzi ophelele ngesimo sokuthi isikhathi sokusebenza selesincane. So mfowethu ngicela ukuthi ningeseke kakhulu lo msebenzi engizowenza ngilethela wona mhla 28 yona buyo lenyanga le engizona sisakhona nje kakhulu ukuthi ke njengoba buze ingoma ezine asizukwenza ukuthi kube nama CD mhlawumbe esitholakala nasezitolo izotholakala kuma download kuzona sonke nje indawo lapho download khona izotholakala khona even kuma no Spotify no Deezer konke nje izinto ezifana nalezo ukuthi kutholakala zona lokuduma kahle. Ngolesithathu ngizobe ngidedela isihloko sayo EP. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, ngithanda ukuthi ngidlulise kubalandeli bami sengiphetha ngicela support enkulu bese ukuthi uma ngabe ukuthi mhlawumbe kuzokwenzeka kube khona umculi uqhathaniswa nami, ngicela ukuthi ngingabaphenduli labo ukuthi nje into engizoba nika ngaso sonke isikhathi lokho umuntu omqhathanisa nami noma yiphi indlela omqhathanisa nayo nami nithi nje nithule phansi. Ngiyabonga kakhulu.